nshuti nziza, ndabashimiye mwebwe muri kureba iyi video kandi mbaha ikaze nanone kuri Guitar Secret Channel. Murakaze neza, ukireba iyi channel wibuke gukora subscribe kuko tugiye kugira iki, tugiye kujya turebaho ibintu byinshi kandi byiza. Urumva nkuko nabibasezeranyije muri video ya mbere, tugiye kwiga umuziki kahave. Murakaze neza rero. Nukuvuga ngo rero nkuko nabibasezeranyije muri video ibanza, twarebye ubundi gitari ni iki. Muri video yabanjije tureba no amwe mu mateka ya gitari. Nukuvuga ngo rero iyi video nabasezeranye ko video izakurikira ya mbere zabakorera iki, itandukaniro riri hagati ya gitari as stringed instrument cyangwa se igikoresho cy'umuziki gifite imirya n'ibindi bikoresho by'umuziki bifite imirya. Rero ibikoresho by'umuziki bifite imirya nabahitiyemo ibikoresho bibiri ngiye kubatandukanyiriza na gitari kuko ni nabyo bigiye gusa neza na gitari. Ibyo bikoresho harimo violin ndetse na ukulele. Reka tumanze turebe bwa mbere itandukaniro riri hagati ya violin na gitari. Nukuvuga ngo itandukaniro rya mbere riri hagati ya gitari na violin nkuko mwabibonye kuri ara amafoto yaciyeho, nukuvuga ngo violin ntago ifite iki, ntago ifite frets. Frets nagiye narazibabwiye muri video ya mbere. Nababwiye yuko frets ari iki, ari uyu mwanya uri hagati y'utu twuma tubiri akanaga. Izi nizo frets. Nukuvuga ngo gitari ifite frets ariko violin nta frets igira. Irindi tandukaniro riri hagati yabyo nukuvuga ngo uburyo bicurangwa bigize iki, biratandukanye. Nukuvuga ngo violin iri mu bikoresho bifite imirya ariko biri muri groupe bita bowed instrument. Nukuvuga ngo ni ibikoresho bacuranga bakoresheje bow. Nagakoresho mwakabonye muri mwari amafoto. Nukuvuga ngo uburyo bagakoresha bayicuranga bayihagaritse nka gutya, ako gakoresho bakagenda bagakubaho none bafata n'amanota uyumva, cyangwa se bakayicuranga bagize iki, bayishyize ku rutugu. Muzagenda mubibona kenshi mu ntuzi bayishyize ku rutugu bakagenda bagakubaho gutya bagacuranga. Mu gihe gitari yo twabonye yuko bayicuranga, uburyo bayicuranga nukuvuga ngo bayicuranga ba franking. Nukuvuga ngo franking ni uburyo ucuranga mo gitari, uburyo bacuranga mo gitari bakurura imirya bakongera bakagira iki, bakayirekura. Ubwo nibwo bita franking. Ubyumva? Niko bacuranga mu gitari ukoresheje intoki cyangwa se ugakoresha pick nkuko nayiberetse muri video ya mbere. Irindi tandukaniro riri hagati ya gitari na violin ni nukuvuga ngo uburyo biri tuned, imirya yayo. Violin ifite imirya 4, igira imirya 4, gitari ikagira imirya 6. Nukuvuga ngo gitari nkuko twabibonye muri video ya mbere n'ubundi twabonye ko iri tuned kuri E, nukuvuga ngo higher E na lower E. Uyu nguyu uyu ucuranze gutyo urekuye bawita lower E, ukajya kuri A, ukajya kuri D, ukajya kuri G, ukajya kuri B, none ukajya kuri higher E. Nababwiye yuko imirya ari uyu nguyu wo hejuru n'uyu wo hasi. Uyu nguyu byose bivuga kimwe, byose babyita E, ariko uwo hasi bakawita higher E, uwo hejuru bakawita lower E. Kubera iki bawita lower E? Nuko uvugira hasi, ugiye kuvuga nka bass ariko ntabwo ari bass. Uyu wo hasi mpamvu bawita high E kavugira hejuru. Nukuvuga ngo irindi tandukaniro riri hagati rero ya gitari na violin, nukuvuga ngo gitari ifite imirya thick cyangwa se ibyibushye, imirya ibyibushye, mu gihe violin ifite uturya turi thin, tunyayutse. Niko nabivuga. None irindi tandukaniro riri hagati ya violin na gitari, violin ivuga cyane ariko mu gihe wafashe iki, wafashe imirya, mu gihe wayifashe ufashe nk'impeta, ivuga cyane kurusha gitari. Nayo mpamvu kenshi muri band uzasanga violin bayikoresheje nka lead instrument cyangwa se igikoresho kiyobora ibintu. Nukuvuga ngo noneho irindi tandukaniro
gitari na violine, ni ukuvuga ngo gitari ishobora gukina, ushobora kuyikoresha ukina gineya nyinshi. Gineya nyinshi ni ukuvuga ngo ucuranga amasitire agiye atandukanye. Ushobora gushyiramo reggae, ushobora gucuranga pop, ushobora gucuranga reggae cyangwa se n'ibindi. Mu gihe violine yo iri limited kuri classic style music, ma country fiddle n'izindi. Ni ukuvuga ngo gitari ishobora gucuranga amasityle menshi cyane. Ibyo ni byo itandukaniro ririmo hagati ya gitari na violine. Irindi tandukaniro riri hagati, none reka turebe itandukaniro riri hagati ya gitari nako bita ukulele. Nta kandi gakoresho ko kagiye kumera neza nka gitari, kuko benshi bavuga yuko ari n'akagitari gatoya k'abana. Iyo ukarebye ubona ari gitari. Itandukaniro riri hagati ya gitari rero nako, ni ukuvuga ngo gitari ifite imirya 6 nk'uko twabibonye n'ubundi muri video yanjye, mu gihe ko gafite imirya 4. Irindi tandukaniro riri hagati yako na gitari ni ukuvuga ko ni gatoya cyane, kuko natangiye mbibabwira. Mu gihe gitari ni igikoresho kinini nk'uko mukibona aha ngaha. Ni ukuvuga ngo irindi tandukaniro riri hagati ya gitari na ukulele, ukulele biroroshye kuyiga. Ku bantu b'abatangizi biroroshye kuyiga, kuko ifite imirya mikeya, bivuze ngo amanota uba uri gufata ni makeya ugereranyije na gitari kuko ifite imirya myinshi. Irindi tandukaniro ugiye mu biciro, gitari irahenda kurusha ukulele. Ndakeka yuko ubonye ibyo bikoresho umaze kuvuga, nk'uko twabibonye n'ubundi ku mashusho, biratandukanye. Guhera ubu ngubu nkeka yuko utakwitiranya gitari n'ikindi gikoresho gifite imirya. Reka mbashimire rero, mbibutsa no gukora subscribe, like, share na comment, musangiza inshuti zanyu, abavandimwe, kandi mbararikira kureba izindi video zikurikira. Ibyiza biri imbere. Murakoze cyane.